Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Urasan, tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng, tada pa isamsambot ko. Si kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak ngagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko ije abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka, ito nagsublita. Sana bale? Tanalpas ko tiyang paaramid na kanya. Ala na, umay kakit din. Umay Di na igunit. Sige man lang. Kasta saan at trabaho ka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adang agos? Madanagan ak laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni boss kanya? Nga uray panangan mo kat maliwayang matan? Sa anak mat ngamin ama bisin. Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene? Mapilpilitan nga ta? Uray ka sa no ti panang pilit da, no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di na lang kayat at pabain ng ti babae. Kasta nga ta, kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababain no da maang. Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat addamat kita ti asidag akatrabahuan na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita, diti manin katin. Natural lang ang akitain nak no maira nang agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Mylene? Ne, saan pare? Sa bali ti korsonada. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga kuyog. Kanayon kayo pa'y nga agkibin. Jakla kayat apabainan di tao, no igaman na ti imak. Ti amo ti kaaduan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda korsonada iti bangir nga opisina. Asino ti dakda ka matam? Nasingpet ken napintas. Ken adda kalid na. Nujak agkamali. Ni alis ti dakda ka matam. Armo mo na. Taamangan noon unaan na ka ti may sa aka opisinaan tayo. Naibaga na akursunada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpet, ken napintas. Itaman pa nga umanag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysang. Apay nga iso ti sipsiputan. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kuana. Waday ta, umasidagan dito ayan ta. Mabalin ka diti makikatugaw ka ta kayo? O sige, agtugaw ka lata, bareng ada agbayad iti makan. Si kamat, tila sasawang. Mangrabraba kaklaang mo't Dapay mat nabati akwartak dito eh. Isyak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo miss. Okay, o sige. Iruwar mo ti cellphone mo. Tas siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Ita mampay akas ta tilangam paray. Adda ka dirumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kuana. Di mo kunaan. Nga armong babaan iti cellphone.
Saan, Matt? Engam, siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko kan kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko mat akaayan-ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katapapera. Masigurado ka kibor dayjay. Ngam awan karbangan na amang lapad no asino ti kayat ko. Nakasidag kalaang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no ang subli dayjay, makasidag ka pa yung atakan ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitan. Awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisanak manan ka na kayo, ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo matano apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidakdakamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanyak, ket jakmat kayat apabainan. Ay, kastagayam. Kas lang amin ada relasyon niyo. Napanan na ka diita, apay nga awan. Nakalive. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samot simbang patakabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam diti kantin. Agtultuloy ko maakastoy. Agkikita tayo latta ditoy, oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka ang makichat-chat dita cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y. Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami? Tapnoam mo, itay pa'y lang nga addaak ditoy. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot dita cellphone mo. Ni mami mat, saan mat? Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusom. Diyan mo, mami. Sabagay, adda ka matan iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat, apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak kamali, na in love kan. Pag ko naamot ana in love, Puminpintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. gapo ka di tagdayday ang kitao kat na in love. Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsa. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo? Apay adamagam, si kamot. Curious sa klangmot, Ngam oray saan mo nga ibaga? Amuklatan. Sungbata mo na tagkalay sa kayon. Awan papanan na no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmatan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamot riknam kan kwa na. Nilang amin Maylin ka ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga tanga agpay so inton sumangpat? Apaan nak nga ta? Apay akakuyog mo da joy kan Alice asim mangpat diti building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida. Saan ang mabalin? Siyaklaan tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayam iti sabali. Nasayat na matagayam Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaitid ko ti kayat ko nga itid kan ka. Dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti mako nakadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Adaywan nyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agdagdaga inap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat na asawan ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanyak? Ignorante? Siga tinang ibaga dita. Saan asyak?
Intakit din, Alice. Oh my God. Di nakguyo din a friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabitan na. Inta! Hoy! Laglagi po niyo timbagak, Awan ti umas asidag kan ni Oliver. Ibulsan, tapno awan makaasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kwa na. Grabe na jay a babae. Awan ka no, ti umasidag ka ni Oliver. Ilunod na ka no. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya nga'y taramida. Ang mga no pumayso ti kunana nga ilunod na. Oray kasano ti panangilunod na, no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod? Madanaganak namin iti mabalin ang mapasama. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas di ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idinto tako na ni Oliver nga awan. Ay, mas daawak iti dayjay a babae. Di na amo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta. Saan ang mabalin? Diyak ka ba ulan no mapukaw ka kanyak? Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo kadi kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadian naragsak kanyak? Ar-aramidag mo ti amin para kan ka. Ngam duma ka iti sabali. Gayem ka. Ngam kayat ko mat ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please, siyak kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata. Nga oray makirelasyon ak iti sabali. Diyak lakit di ka baulan. No makirelasyon ka iti sabali, Oliver. Siyak kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag ti pampanunutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanyak. Ngam pinangtaan nak ti babae amang nidaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, Mami. No awan ti basol mo iti maysa at tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos, adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, Mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano? Congratulations, pare. Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, amapan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatganti Diyos tikid daw ko. Ha? Kinid daw mo dayta? Wan pare. Kinid daw ko, ang mga ramid iti pamuspusan, tapno mailisi ak kini Maylin. Kat pinatganti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi, ingkarkararag ko, amaadaan ta ko maitigon daway nga agsarita, nga awan ti kontrabida. Asino nga'y tidakda ka mata makontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laing dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan, no kasya apilitan nak. Diyak lang ngamin kahit apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Timay papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol ta kenkwana. Ay, kaasimat da di ang tao. Ikararagan talangan.
Asapay ko ma, tamakasarakan itipudpud no ang mga yatkan kwa na. Dayta ti kasayatan na maitulong taken kwa na. Awan ti imposible no agtalagta iti apo. Tulungan ta, tapno makaamiris to. Saan anasaya at ti agilunod takagura ti Dios? Di ka agilunod, no di ket agaramid ka iti banag apakay aywan ti Dios kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kada tayo ti Dios? No di ket espiritu amang ted kada tayo iti pannakabalin. Ayat ken kinamanagtepel. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ansaw, Day, adda ka mo'y manang. addaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang. Ado, tinakadamagak akaaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Kita manday ta. Tasikapayan ti agwalwalis dito'y paraangan niyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tas ikamat ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid na, agmalmalem. Abay ama. Iso ti kayat na nga ramidan. Saan ka numatan na rumrumar dito'y balayo? Ay. Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang. Ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka. Kat apay numangag na. Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan ang makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dahin. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Kanya? Itulodak pa iti kanen na ije selid na. Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao. Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Ay, anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Rikap yun day taridaw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Apay adi mo ilukat itawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo ka day, tay switch ko ti silaw, tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga roda makita to'y kanam. Sapay nasiit day to inluto ka si daam. Tatay, Nay, apay ngagsangit ka. apay akas to'y tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti robot. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti mapaspasama kanya. Oh, kumusta ni tatang? Likapsat ko ati pakadanagak. Bakit? Ni Florence? Tapay. Dak man mo. Kabutang namat ka nung tirumar iti silid na. Kunak man no istorya laang dayta. Napanag-nagak, hindi napanak iti balayda. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanan na.
Ay, katag mauyong nga rodin ah. Ibagbaga nga rod dagiti tao nga agmauyongan. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Ay gisursuro kumaitan. Wen tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan siyong. Nay, si Kamot Jacob. Nay, limok magka. Ay, wan nga rod tata. Ay, wan gayam. Ni Florence nga eh. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na niya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan na ko. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Ay, si Kamot tata. Awan pa'y mat Ay, mabagitan nagsan abalasang. Ha? Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay. Makasarak kan tulat ta itiparakan ka. Sapay kumaat tata. Aywan gayam tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kung to bisitahan iji balayo. Ha? Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto, ti paborito na a donut. Ay, kuwa ngamin, barok, ay balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay, jak man mo. Hindi na matin kaya ti rumor iti silid na. Iso asya ko, tinagpalingkay, takabuting na ti rumor. Ay, kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas amulan Ay, sige man, tata. Taumay kong to bisitaan. Ay, agyaman nak, Jacob, no makaumay ka. Kasano nga'y, Efren? Agmauyong butang ni Florence. Huwag nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balayda. Di naktupay kahit asang mo nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas abalasang. Ay, awanin Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan nga iti pagpadoktor na kinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mag. Rumbang lang asan arumrumar iti balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryan dagiti tatar. Kababain da ita sakit na antay. No apay mat nagsakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo. Taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumati mangipan kan kuana iti mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat baybay anyo lata nakastana? Hindi nalangan balay. Saan naman ano ije? Basta dan itatang akadwana. Kunak ko maamapan tayo ang pasyar ijay balayo. Takadwata dagiti ubing. Saan pa lang? Ang mga nuwag kabil ni Florence. Kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamak mo't day tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mo ta talaga dagiti agmauyong Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tabi mo mutan kinuti dayta ka ng balasang ko. Imbatik dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man malukat ang dagita tawa. Tapno makalangab ka iti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit Diyan kaya tikas to'y akasasaad ko. Isungarod ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabuta nga. Diyak may palawag ti buta nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Jacob. Agahiyam mo. Saan arumba nga mamo na akas ti kasasaad ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay ngayon bagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, mga ngay no matulungan na ka, anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni manong mo. Diyak mag-amo ti aramida. Tatang. Tulungam ko matibagim.
Ti pampanunutay. Kasano ngay no awan akon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kaya't timapan ijay balayo ansom. Takabuteng ko ni Florence. Saan mo't nakabutbuteng ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lang mo Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akas ta at ibagam, manang? Ti aramidam, agparamid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmaoyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumorija balayo. Kayat na tinasipngat apagyanan. Anya nga iti awag mo iti day ta sakit. Agmauyong ti anak mo, anso. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Jacob. Agyamanak, tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka. Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks a donat a pasarabok ken kuana. Ladingitak barok, ay balasang ko. Saan nakaakayat asangon ni Florence? Taapay, tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Kaya't ko kumaatulungan. Sangit. Diyak man amuno apay akas jay namutan. Tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan, tata, palubusan na amang tulong kan kuana. Florence, anak. Adda dito'y ni Jacob bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Adyak kayat! Kunak lang arudan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Kaya't nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence. Baybayanda kon. Saan niyo maawatan ti Riknak? Awan ti makaawat kanyak. So baybayanda kon. Agyaman nakada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Jacob. Yes, ma'am? Agyamanak iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior, ha? Uray no kas di anak kawul-wul-wul. Madam, trabaho mi day ta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam, madamag kuman, si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir, asawak ni Manong na. Ay na, sir, kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagadamat din nga agmauyong ka, no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang, tamabain ama-aman dagiti tattao. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango? Kasi nga rod, sir, iso asaan kami amap-mapan ije balay da. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun itikulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, friend? Siyak ti makaamo amang tangdan kadag iti mga ramid itikulungan na. Di mo aramidan day ta. Unay kayo matan tatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mon tupay kayat nga ipamental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak deta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manayin. Nangagkot itungtungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang. Iso
saan da karumbang nga ikulong? Saan ka nga ikulong? Kan saanak amamati ngag mauyong ka. Sakti amam, ket mamati ak amaimbagan ka. Isu atulungam ti bagim. Ipaneknek mo kadag iti tattao akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan da ken ka. Kaba alam da ita anak. Saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Iso apang haasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Ansyong, aramidak ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No di tinasipngot asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaan mo nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akan ko na. Kadwaan ka tamamati kabaalam asarang tenday ta sakit mo. Iti udin sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Oray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nagaraaramat ka no iti drugs. Nuapay mat nga may nakasjay na. Ang mga no adda na dagsin aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas iti na maestra. Agtrabaho laangan ko ma, ngam kasjay na matang. Inkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyungan, saan mon abisitaan? Babainak nga rod. Jak tupay kayat ti rumwar. Tagdamag-damag mat dagiti tawa makakita kanyak. Agisursuro mat gaya man ni Florence. Anya? Kasano napasamak dahi ta, auntie? Isu nga rod, amapanak ijay balayo, tamapan ko paneknekan dahi ta nangagkaw. Jak ngamin bimis-bisita ijay balay kahit naagasan nga tan Ketuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan ma'am Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mati agisoro. Amo, no anya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan nak. Ay, ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na, bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang, man. Ha? 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan? Ngam apay asaan ka lumuklugmag? Talaga lang ngami na sexy. Ay, ngam siyak. Jackson makontrol ti panaglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. Nasaan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasipngat ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti taptao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 26. Kagura ti Apo dagiti dakes apam panunot, ngam kaayo na dagiti nasayaat asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Julina, umay kumansingiran tayo utang mau. Adda ka manen alakay. Agkarasubli ka, kat awan mo't utang ko kan ka. Masyan kak ubamat kanyak Nagbambanugak, idingayin mula ti petsyay anatang ko. Takno aday lakaw, nga igatang ko iti bagas. Nga minutang mo matamain. Ay, awanin utang ko kan ka, tabinayada kun. Agbalor amin iti talugasaw. Tatinawaran pa'y ide. Sa mo inutang. Kunam abayadam iti kabigatan na. Ang maging gaita, di mo pa'y binayadan. Doon abulan tinapalabas. Binayada kun jipichay mo Nakabawam samutan. Agkarasubli ang agsingir. Ngam agungat kamat tunggal singiran ka. Pumanaw kan, awanin utang ko kan ka. Tanabayagan abinayadak. Agkabaw kang aminan, iso addi mo amo. Kastagayam kabsat, ay nagalasan ti ugali ni Julina. Ala, no di na kaya't abayadan ti inutang na idianatang kaw. Saan abalain? Sa bagay. Uray kaskasanaw. Sa anak mo ta maawanan iti taraon. Tadamat lat ta mga asik kanyak akakaruba. Ay, 300 laeng. Di pa'y bayadan ni Julina. Aguray kakabsat. Oh, atoy. Ala, umunday ti talo gasot a kwartak. Inak ko maiji talipapa. Tagumatang ak iti sidaan mi kanila kay ko. Ngam alaam latan. Daytan ti bayad jay inutang ni Julina ken ka. Sika timang bayad iti utang jay anak mo. Unad kaasi ka mat. Sapay agmay-may sa kapay mat nga rod. Awan katulungam amanggad. Ala agyaman ak nga rod no kasta, kabsat lita. Ay pasensya amon ni Julina nga anak ko. Inak kasarita tabagbaga. Nakapulas ka mat, Julina. Adda kayo mat, nanang. Sa dino, ti papanap? Inak ili. Agsarak kami itigayam ko at tagabangir a barangay. Kitaan nyo dahi nagpintas a bestida. Nagpintasan niya. Nangina dahi to'y. Dayta dya inutang mo kani Edna. Wala, nanang. Kat, binayadam daytan. Saan po'y? Bayadam Takasimot nga gisursor itilako na. Bayadak tulat na adda kwarta. Ay na, talaga adi mo maikat ti madi nga ugalim anya. Umutang ka, ngamawan panggap mo nga agbayad, di ka kadi agbaeng. Pagbayan ako kat bayadak mo. Ngam tiwod ka nga agbayad. Kasano, no tiwod mat nga agbayad dagiti pinautangam iti istor mo. Iso nga rod asa anak nga agpapautang, nanang. Kas kanila kay Ador, inutang mo tinatang alako na. Ngam 2 bulan ng tinapalabas, di mo pa'y binayadan. Imbagam pa yan binayadam nga uray san mo. Uray tabinayadan yun. Ay, siyak itan tinawanan. Taging gaita, di mo pa'y binayadan kanyak. Ay na Julina, nagalas ti ugalim talaga. Nuumutang ka, rombang nga bayadam! Oh, ato'y dagiti lakok, Julina. Mangkita kan itigatangan. Nagpipintas met dagitan abra. Wen manang, talaga nagpipintas. San anala ka amapisang? Matibay dagita abra. Mangkita ak man nga rod itigatanga. Mga lak iti dua, Ay, uwin mangpili kan. Ang panagkunak.
Uray anya ditan abra tigatangam. Bagay mo amin. Oh, dahito iti kursonada. Kolor ng isit. Ay na, nagpintas. Ay, mabalin nga ipadas. Ay, kit ipadas mo lata Sagmamanungay dahito abra. 600 laang. Basit latiganan siyak dita. Kwa, mabalin ka di nga utanga. Ha? Utangam manan? Alam mga laak iti dua, ngam utang. Agbayad akto, inton sumaruno nga umay ka. Tay bestida kan pantalon nga inutang mo idi last week. Kaano nga'y abayadam? Bayadak tulat na. Di ka agdanag. Sige. Ang kaano nga'y nga umay kasingiran? Kwa, kalpasan ti do alawas. Sige. Awan parikot iti dayta. Bali 1,200 ja pantalon ken bestida plus 2 abra. Iso at 2,400 amen. Wen, awan parikot. Bayadak tulat ta. Anya? Pinautangan ni Julina ka aruba tayo nga agis store? Wen apay aya. Apay, di mo ka diam mo. Asaan nga agbaybayad dayjay iti utang na. Ilamlamangan na ti utang na. Ha? Kasano asan nga agbayad ket adamat istor na apagtaudan ti pagbayad na. Hey, uray pay. Kasta ka di? Basta, san ka unay nga agtalat kan kuana? Narigatan. Ala, bayam, tasaan ko na pautangan pay. Ala, igmuntay order ko a brief kan panty dagiti kakaanak ka. Wen mabit lang nga tayo ko itibag. Ikas kun taadamat pang cash ko. Agyaman ak unay kan ka Ken, umay kanto ijay parlor ko. Ado ti gumatang ijay iti lakom. Ay, nagsayaatan no kasta. Sige, umayak tuman nga ron. Ay na. Nabanugak. Agiladak pa'y man dito yung sofa. Nabanog ka man na nagisorsor iti lakom. Katwan isupay jaganan siya. Uray saan kang haminan nga aglako-lako. Umdas mati sweldok apara kada tayo. May mayat matlaang at dalat ta extra. Saan ko agastusan ti magangganan siya? Ornungag tapno adalat ta may dulin ko. Ala, sikan ti makam mo. Hanggang saan ka kadimot lang nga maluglugi? Amangan mat no agabuno ka pa'y. Saan mat kit dilakay? No adda umutang, agbayad damit laang. Mayat nga rin no kasta. Iti kasta, sana masayang ti bambanog mo amang isorsorsor iti lakom. Adda ka mat Julina. Agpamanicure ka kadi? Wen, si kantimang manicure kanyak, taotangak pailaan. Ha? Ay, pakpakawan. Sorry. Ngam adda pa yung nakapila nga i-manicure ko. Gaputa utangak, demon kaya timang manicure kanyak. Hoy, natural. Agab-abangat dito'y pwesto kanya. Sakat utangan pa'y? Imbag ko man no bayadam to. Ngam patjem. Utang kalimutan taiso. Anya? Amukan, Julina. Kondip manicure ka, ngam utang mat. Agawid kan. Tasikan timang dalos di takukom. Jolina, umayak ko maagsingir. Ngamin, may sanabulan tinapalabas sipod ko na mga agbayad ka. Nga maging gayta di ka pa'y nagbayad. 2,400 amin. Bayadam ko man, tapno adamat tan iyalak itilako. Di ka mag-imay iti kalman. Awanin imbayad kun itibil ti kuryente iti kalman. Anya? Kat, ayan tilakom nga Aping nga awan bit-bit mo. Nayunak ko mati utangak. Panti ko maita ti utangak. Nayunam ka di ba? Di 2,400 nga utang mo? Saan nga ta nasaysayat abayadam pa'y nga umuna? Bayadak tulat ta Oray ko makagudwa ti ibayad mo ita kanyak, tapno maksayan ti utang mo. Awan nga rod kwarta, dagulit ka matan. Kasanuak matan ngay. Kasla napantin ka amin ang aganan siya. Bayadak tulat na. Ala, pumanaw kan, tadi ka manak
dito istor ko. Kaano ka nga rod nga agbayad ngay? Into na dakwartak, Ala, bayam ta kasaritak ni Jolina, balasang ko. Wan man nana, imbagak da ito'y kada kayo. Tapno, palagi pan yun to dyan anak yo. Ay, wan, Edna, bayam ta kasaritak to. Pasensya kayon anana, taimbagak da ito'y kada kayo. Ay, na yun day jay atao. Mangibahabain at talaga. Ay, manulaong mati magangganan siyak iti panagisursur-sur ko iti lakok nana. Ngam di mat agbayad. Bayam, tainak to kasarita ni Jolina. Awan panggap ko amang bayad iti utang ko kini Edna. Gapoy ti daytang inaramid na. Saan ada kayo tinakautangan na? Iso asaan arumbang ada kayo ti kasarita na? Ti ko namkit day, awan panggap mo amang bayad iti utang mo kenkwana. Iso ano anyala ditan ti iras-rason mo. Ha, nagalas to ugali na. Akas lakit din jak bayadan tinautang ko. 2,400 pesos laang may. No talaga akayat mo abayadan. Di ko mahapay abinayadam. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo dito istor mo. Ada pa'y sweldo nila kay mo. Kat agbayad ak tulakta ano kayat ko. Ingkakit di bayadan ng ti utang mo kan Edna. Takaasimot jay tao. Wow, napimpintas ka man itan, Edna. Bagay mo ti atidog abuok mo akulot. Diyak kayat ti agpakulot ng pinilit nakmat. Libre ka nga, Rod. Ngamin. Kaasi ka nga agsursursur iti lakom. Kat di ka pa'y makapagpapintas. Saan mat aday tati pangpangrunak? Tati kayat ko, adamay dulin ko a kwarta. Ay, kasapulang mo ti agpapintas, friend. Ay, sika talaga. Ay, kat kumusta mat ni Jolina? Nagbayad ka din kan ka? Aging ka ita. Duwan abulan tinapalabas. Di na pa'y binayadan ti utang na. Huh? At damat istor na, apangalaan na iti pagbayad na. Kan agsusweldo mat nila kay na. Hay, apay ngamin a pinautangam. Nagmayat mo ti panakisarita na. Iso nagtalakaklatan. Nagalaskit di at ti panunot na di a babae. Iso nga awan gayem na akaaruba. Tanagalas ti ugali na. Damok la ti aglako nga palpak mat. Sayang di 2,400. Ay, jak amo no may subli wano saan. Ay na, nagado ti reklamo kan kuana. Saan nga agbayad iti utang na? Ngam no kasta nalatan. Ay, madaksan tumatlaang. Apay nga tatadi agbayad. Adawat pangalaan na iti pagbayad na. Dakas nga ron ti panunot na. Ngam agsublinto kan kuana dayta nga aramid na. Adaak manan tapno agsingir Jolina. Ha, makauma ka man. Isublik laangan dagiti inalalakan ka. Tapno awanan ti subla-sublyam. Isublemon? Kat nausarmon? Kat makauma ka mat ngamin, di ka makauawat. Imbagak mat nga agbayad akto no addan to kwarta. Ngam adda ka manan. Idi last month nga imayak nagsingir. Awan inted mo. Ita awan manan? Awan nga rod. No adda di inted kun Apay ka di nagrigat ka nga agbayad, Jolina. Awan matrasun tapno di ka agbayad. Ngamin, kas makitak katadumat tilakom. Narang ay matuistor mo. Ala, tapno di mo matkunaan. O sige, ikan ka pala iti sangagasot. Sangagasot? Wen, sangagasot tumanan inton sumaruno nga umay ka. Ay, talaga amad di ti panunot mo, Jolina. Ala, saan kan asingiran manipod ita? Gaputan na banog akong nga agsubli-subli. Ngamsapay ko mata makonsensya ka, katsikan amis mo ti agnisnodong agbayad. Ala, bayamon. Basta saan mo napautangan pa'y. Tadi ka kat ad-adda malugi. Nagsakit tinakam ko lakay. Pudno a 2,400 laang. Ngamno da tayo amarigrigat. Dakkel aba nagdaytan. Masukatan tulat ta dayta. Sana bale? Tagsusweldo akmet. Kan saan tayo matamaw-awanan? Pagyamanan dayta iti Diyos lakay. Wen bakit? Pagyamanan ta. Gaputan na daanak itinatalgad apangganan.
Di ka agdanag, Edna. Siya kung timakaamok ni Julina. Babaan iti aramidek, makabagbayadan kan ka. Anya ti aramidam, friend? Basta, urayim laeng. Di ka agdanag, tasan adakas ti aramidek. Awan ti pagdanagam kunakmanen. Tasan adakas ti aramidek. Sige, sikat ti makaam mo. Agtalagaken ka, tagayam ka. Wen, agtalag ka kanyak. Gaputa saan ka amadaksan iti aramidek. Ken, saan adakas kunakmanen? Alangarudan. Inakon, gaputa nakabayad man ang dagiti kakadwam iti nautang da abado. Wen, uray umutang da ita, ngam agbayad dan tumanen, intun sumarunong umay ka. Wen, friend, agyaman ak unay. Wen, di ka agdanag, Julina. Addan to porsyento na, intun isublikan ka ti utangak. Kasapulak ita ngamin ti kwarta. Ngamin, agkita kami kini Fafak. O sige yung adda porsyento na. Mano, ti kasapulam? Kwa? Uray, 2,400 laang. Apag iso nga ibayad ko iti jacket, nga itad ko kani Fafak. Sige yung manungay ti inayon mo no bayadam. Oh, di na yunak iti 500. Okay, matsiguro kung kadaytan. Bayadak inton bigat. Kasapulak lang amin ita ti kwarta. Saan nga umdas ti igam ko apang date mi iti Fafak. Plus, igatangak pa iti jacket no. Ay sige, mabiit lang taikan ka iti 2,400. Ngam inton isublim, agbalin to at 2,900, Oy, ariglado, Julina. Wen, kasta't inaramid ko. Iso nga ita, yawat kun ken katoy 2,400. Amangan riribok lang ti ibungan na. Apay ko mo? No agreklamo, di agsasango tayo iti barangay hall. Takitaan na no asino ti maibabain. Gayam? Basta. Awatam da ito'y 2,400. Nakasingir kan ni Julina. Inayabak ni nanang mo, tapno denggen na ti pagsaritaan ta, Julina. Ket nakasarita kon, sakbay nga imay kami dito yung store mo. Sige, Brenda, ilawlawag mo kan ni Julina. May papanitian niya, Brenda. Ti kwarta nga inutang ko kan ka, katwagas ko laeng, tapno makabayad kan ni Edna. Anya? Intad kun kan ni Edna, isuasan na kan nga umay singiran pay. Anya? Nukas ta, linukunak lang. Hoy, kita ang ti ugalim. At damat kwartam, ngam di mo pa'y bayadan ti utang mo kan ni Edna. Nga uray agsubli-subli nga agpakpakaasikan ka. Husto lang ti inaramid ni Brenda, Julina. No agreklamo ka, sige, agsasangot tayo di barangay hall. Anya? Apay, agreklamo ka kadipay laang, Julina. Kat sika lang arudan ti madi ti aramid na. Mala, agreklamo ka. Takitaan tayo ano asino ti maibabaeng. Nanang. Ay, Julina. Madi ti panunot mo. Saan ama kaay-ayo iti padam a tao? Kan iti Diyos. Agbalbaliw kan, tasikamot lati nakababaeng. No nasaya at ti panunot, nasaya at matngarod ti aramid. Pag talinaudan ngarod ti kinasaya at ti panunot, tadayta ti kaay-ayo ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.